no nyamure. Amano magba foto bana bolo. Tanya fomakpo. Yakuba na maono no galo. Alele tanya fomakpo. Yakuga na maono no ge. Evia malesho mukata so amale. Amano magba foto bana mala tanya fomakpo. Yakuba na maono no ge. Alele tanya fomakpo. Kunya bana na maono no galo. Evia malesho mukata so amale. Amano magba foto bana mala tanya fomakpo. Yakuba na maono. Oh, wagaba nyabaga jeye. Nyabaga jeye. Lokwanya dizumaga wade. Oh, wagaba nyabaga jeye. Nyabaga jeye. Lokwanya dizumaga wade. Alele tanya famapa. Yanyaba na maono mogolo. Ebi amalesyo lukata so amane yamude. Amano magba foto bana mala tanya famiko. Yakuba na maono. Alele tanya famiko. Yakuba na maono. Alabe papa. Lukata so amane yamude. Amano magba foto bana mala tanya famiko. Yakuba na maono. Hey, come at you. America Matuo. 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 Alala danya famapa. Yakuba na maono no baro. Yawalesho mukata so amane. Amano magba foto bana mala tanya famako. Yakuba na maono. Alala tanya famiko. Jonya bana na maono no galo. Oh, ti abalesho mukata so amane yamure. Amano magba foto bana mala tanya famiko. Yakuba na maono no galo. Oh, wagba nyabaga jeye. Alabe
Amano magba foto bana mala danya fama ko. Ayakubana na maola. Alele danya fami ko. Jonya bana na maola no garo. Oh, tiravele yo mukata so amano nyamwe. Amano magba foto bana mala danya fami ko. Ayakubana na maola no garo. Oh, wababa nyabazo ajeye. Wala fie indi boko ne miakata afi ne nyanya pom le kwa ne nye indi menela indi now ne nye domenela ndo now ke Ebenigba TV mia dome peyeye dom ne miakata peye pejogbenui ne miakata Nibia lamese, nibia ngoyi, nibia be efei bona. Gayaoma megale mi ape TV no mi akpom. Ganusrom cho mi akpom. Egba enyen keke tohe elabe. Egba enyen keke gbanto le 2026 me. Ike mi adome. Between us, wana bovan. Egba jijoko mi vabe mi akpo. Just to enjoy ourselves. Mia kasem ne nyade la sio. Ne message de la sio. Ne be adoda mi ohana doida mi. No katako. Menye relationship de do. Agbemenya o. Desia de kujaka kemi la egba la fia. Ye nye sister tohe ade ye le ziame. Eya ha le tohe la be egbe nye zigbanto nyonu le ziame. Ta egbe ele tohe ale gbegbe. Ta me gacho le wo ziadzi o. Ejebe nano. Mi akpon va sede nu. Ke nye sister ya. Efe konye sister Lydia Selassie Kunu. Ele nyatepe ma hajilai. Nchoya kraga defe o dego. Me bobo. Enye mawu dowola. Enye nufiala le suku koko do metodeka. Enye amade yike nina de vio. Efiana nu de vio. Enye pe ministry be wa nyio. Hena petola pedo. Ta egba enu gedewe kogemi ala ako ajui nu gedewe srogemi ala nu gedewo me mi nyonyo gele ta mi adowe zone mi afe sister Lydia Yes, Selassie madam. wezo Mara kuku yo. elle bright troyantolo Amanu baba. Allo 2026 2026 ya. Oba enuana gba. Overflow. Nana gbago. Ta yomi je gbagba, gbagba mi gbago le nsi anu. Ami sitia ble amanu baba gbago ho. Akpe kaka ke wezo wezo de miao abele kemeglina egba eleziame we nyanyonu gbanto ike mi ho de mi adome between us fe wona ji yegba mi ape tanya enye yoyo na efeye ya
a call to the new year. Yoyo na epeya. Alo nui ke oyo mi be mi ava wole peya me. Star Lydia. Leke ne po efa. 2026 day me carriage be already la dengrechon wo no kai vanao kude efeya me mi gedo ade no kai ekpo a punchum. Okay. Yo, akpe. Ma zamanu kpɔkpɔ ya ado gbe na wò nukpɔlawo, wò toɖola kple wò nyaselawo katã le xexea me godoo. Mato dziwò ado gbe na nye aƒetɔ lɔlɔ̃a efo aƒetɔ eya ƒe ʋegbenyigba ta madzagba made aƒetɔ Moses Gonu kple miaviwo Seyram kple Selom magato alo magatsitre ɖe wò abɔta ado gbe na fofonye le gbɔgbɔme alo nye ƒe spiritual father Apostle Zaki Icon kple eƒe aƒenɔ kple Christ Realm hamea katã le ho. Magadoe ɖo ɖa glo ava yi dzo ɖe Denu ICGC menɔlawo katã le Denu the Lord's Temple ava dzo dze Holy City Temple ICGC. Ne me be mado gbe fia ke ɖo nyi egbekodo ke me le ta ame sia ame ke nye kpɔm ko medo gbe na enukpɔlawo katã le yaʋalawo katã dzi. Eƒe akpe eve blaeve-vɔ-ade ya enye ƒe aɖe ele tɔxɛ ke me miege ɖoa magblɔ be ele tɔxɛ. Nu kae dzɔ afi me be ele tɔxɛ ɖo? Ele tɔxɛ elabe ewɔna ŋku ale yi ke Mawu eɖo nuwo da ɖe anyi ye ɣeyiɣiwo trɔna enuwo nɔna tɔtrɔ nenema. Ale mi ge ɖe ƒe ya me ko ge ɖe me kple tsi. Ema ɖo kpe dzi kplikpaa be eƒe ya enye ƒe fafa aɖe. Eɖo kpe dzi kplikpaa be enyagblɔɖi yawo ke Mawu zã eƒe nyagblɔɖilawo eda ɖo ɖa be eƒe ya is a year of overflow, a year of peace, a year of restoration. Alo míagbugbɔ axɔ nu yiwo katã míebua wo katã wole eteƒe elabe eƒea edo ŋgɔ etse ku xoxo. Nenemae nye ame kpoe nye ma le eƒe akpe eve blaeve-vɔ-ade ya mekpɔ be etse ku xoxo le gbɔnye. Akpe kaka. Míaƒe sista be eƒa etse ku xoxo lo. Etse ku. Etsitsi ge aɖi míagbe míaɖo míase vivi. Mreku nenye be edzi be yeaɖo message ɖo ɖa mí ne edzi be yeade nu míaƒe ka enyawo me. Enya yiwo dzaka mí le ma ate ma ɖoe ɖa míaƒe WhatsApp line yi ke nye 054 028 9608 054 028 9608. Star Lydia, egble be eƒe ya tse xoxo. Nyateƒe etse ku. Zi geɖea míegena ɖe ƒea me. Míegblɔna be míeɖoli alo míbu tame, míde ŋgble tso mía ɖokuiwo ŋu eye mígbugbɔ wɔ ɖoɖo yeyewo na mía ɖokui be míazɔ edzi. Vɔ zi geɖe nu yi ke mekpɔna nye be le yi ke mígblɔe be míawɔa alo ene dzi ma
eagerness ma mi ko jana gome be eya me ogala edo ikaka consider tokwa apobe numa push be o fifi ya do mo fifi ya chagbagba enu abuna ma bia bede nyaka lasio na blokude emanu ele kemia a wodochonu manu akpe ekpoba anyigbaji amade toi ye mio ha amade womi ta mienya amozon lao bibla be mia mozon vai fi adoko mie mochum yi ta no anye be awo nu sianu ye meten agade ame adogbo ame adodo meten china abia gbe be edoya ne be ma wode leke mawoge chungdi vasa ndolo megomejege chungdo vasa fi alo fofo me megomeje chuchumea meten bia gbo mi amegado mi ekpele negba mi kona jojo nyanya fofo ade ko gena de fe yiya me be ma tu ho ma plovu be ma desro be ma ya blochi efe ya ma je be ma una yiram ukata wonyo do mahi mawe edifian alo hogbeda sibe efe ya ma na zon ale na dafo ale gakege yi ka ojebe mi azon a mi me va nya na ta mi va buna le enu apo wona ma sister vero anhia un po yi ele ayi ka zado a ayi fi ya wo fi ala ayi ya ma aga kpoto vie mi gagegegere ayi bubu ma mi aga yise aga va gede ayi bubu ma ta nhia ple afa worie tana ebe ya wonwa ye awori menya woyo na chokore abakpa gbledela be afa nku fiako do ma hie chi ade ya be chi aja cho fiako moten akpo ya ma strong akpo bo ya yo go alo kuno vujuko ve ko bli dagbeli chi do debli do na mo ponyo do ma hie obli over fia ta unshanwa afa yi yele mi amagado mi kona mi afa jio ble mi afa ngoma sese kle susu ko gana de afa yi de sia de ma ike mi nglobe afa a ble nkeke kle yi ya amade toy ojibe mi ambiagbe azon da ma afa dodon hafiko no ike mi be mi awa wa ajeji gaka no nye be mi nto mi choko ogbodo ma hi ogbonya gbodi re over fe ya ma abluchi ge ko mi gere fa mo ko fo gidi ala duji be passport be ya ijovo kankan do ma hi fe ya nyam kaka di 31st December ha fe ya 31st December 2026 ha la fe ya ma tano nye be nana woga ye wo nwa fo wo yi gayi ya medo afi ne vuju bi awe eva we ni be mado de divate awu ela be anyigba fu a adomanya funa na anyigba sesema adomanya funa ta do hi gbagbajem me emetun ade ke kpomo a de wonde eyi nyuton la ba anyigba fu ame ike wododo nya eyi ike mojebe na akru anyigba ma megbele na wo bio ta try error mawe po ta eyi akrabo jebe na we a e mai ma kedidi temu kweda fu eyi va imoloni brokola be gbama ike le bibla ma odo Yona beneva igblo mahunya
wova ke de busu ƒe dɔme wova yi. Eye wova yi vua, egava mlɔ anyi ɖe Fafagbe, va lɔ dɔ, va mlɔ anyi ɖo fi ya ɖo fi ya. Evɔ ɣeyiɣi ƒe ŋudzie wòle. Akpɔ ekpɔ be ɣeyiɣi ya wòdze be wòawɔ dɔa, ye me wòva kɔ alɔ dɔ me. Ta ŋke ma wowɔ ena be ŋka, ŋgbagbeviwo gava ɖu aŋgba, egbeawo le fafaƒe ya wòlea, woɖu aŋgba katã ŋdɔkutsu ɖum. Ta mía ame aɖewoa, míaƒe tomaɖomaɖo na ɣeyiɣi ya nyuitɔ ye wɔnɛ be míava nɔna ŋdɔ helĩhelĩ me, eva nɔ ekutri gbalo kum. Ke eƒe ya anyo be mí katã míazɔ ɖe Mawu gã ƒe ɖoɖo kple eƒe ɣeyiɣi ŋuti. Enya sia nya wògblɔ ɖe ame aɖe ƒe agbe ŋkɔa, nyameƒe se be eme va ge, ewɔ ɖoɖo ta eme va ge. Ta nenemae. Akpe enu ame eve me pick. Gbãtɔe nye be ame aɖe ƒe ɣeyiɣi, ame aɖe ƒe ƒe, ame aɖe tɔe nenye, ame aɖe wɔ ɖoɖo ɖe wò agbe ŋu, ame aɖe dɔ wò ɖo ɖa be nava wɔ nane, enu yiwo be nava wɔa menye o, eya koe nyi. Ta ye nya emɔ yiwo dzi to ge na lafia te ma ɖo fu ma. Ta nenye be ge ɖe ƒea me, ye ame yi wɔ ɖoɖo nya le ke wòwu ge mete connect kpli o, mete bi o, nya nu yiwo dze be na wɔa, edada ge fu, akɔ woƒe ŋusẽ katã, woƒe ga, woƒe ɣeyiɣi akɔ de nua me gake wònye be ame yi ke have the final say a mele eme oa, eda fu. Evelia yi ke nu yi gɔme mese nye be ya ɖo ya, wodɔ dɔ ɖe mí gake mí gbe be mewɔ go. Efia be 2026 ya, edɔ le mía dometɔ ɖe sia ɖe si. Nane li ke ame yi ke wɔ mí dɔ mía mɔkpɔm na mí be míawɔ. Ta ne mí mewɔ, ne mí mewɔ Nye be ne ese egɔme, ne kpe dzesi be o heyɛ ɖe, eglo. Ye ne trɔ, you retract your steps back. Etrɔa, ne ɣeyiɣia va yi hã, Mawu gawɔ nɛ be egatrɔna nana mí mɔnukpɔkpɔ. Ke nu yi ke wɔna nublanui nye be ɖomahia, ɣeyiɣi ke nagaxɔ mɔnukpɔkpɔ velia, ne menya o kɔ gbada yi ɖo. Ye ta wòhiã vevie be míanɔ mo xexi tawo katã yi, míaɖo to, azɔ ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃. Akpe nɔ kaka. Efia be nenye be eƒe ya me, míakɔ nu sia nu ada asi ne Mawu, anɔ ŋudzɔ, anɔ to ɖom, anɔ mɔ kpɔm nɛ be nu kae nye wò susu nam. Mí ma da fu o, mí ma wɔ dɔ ɖe ayame o, mí ma kpe fu hã o. Míakpɔ be maybe nu yi ke dzim la, menye ya kpɔm o gake akpɔ be nu yiwo katã asiwò suma, you are satisfied with it. Akpɔ be ede blibo, edze nu o, edi fodo na o. Wu gã ma dzim le yi ke menye ya be nava wɔ le ƒe ya me. Ta efia be le ƒe ya ma, egba nye second, edze be míadze agbagba akpɔ ɖa be ɖe Mawu nu yiwo meŋlɔ ɖe nye paper dzi be eya me be mawɔ le this year ɖe nyaka gblɔ mele tso mi. Nenye be mía dometɔ geɖewoa, mí ka ɖe dzi, mí gblɔnɛ be o, Mawu li, Mawue mem, Mawue wɔm, gakea mí mekana ɖe dzi be ɖoɖo le si na mí. Zi geɖe ne ebia ame ɖe be ta eka ɖe dzi be Mawu li, agblɔ be o Mawu li. Ta fi ke tso Mawue wɔm, gakea mí mekana ɖe dzi be have, ame ya wɔ mí have plan na mí o. We feel like we have míaƒe own plan. We look around, mí kpɔna environment things that are trending. Nu kawoe le tsia dzi fia, ye mí dzina be míatrɔ míaƒe agbe ɖe enu. Sister Lydia, manɔ ya gblɔm na o.
bena no jajram do Okay. afi mia kpa o hade ka jigana mi ta ma gbero na no jajram do bo ne me ka gbo me je me gbe na ikawa Problem ali. ha o hade ka jigana mi Problem ali. ke mejibe mia gakpo afi consider igbona me mia vio sukutoge enu agba olo ga je gomi suku fexexe agbale nyawo hofe nyawo generally ekplona nuza yikete nada meji amegere brabe January is a difficult time alo month be mi komi ape ga oko du Christmas New Year mi pa oye mi pa for pa ye yo I don't have me hege ya baby January salary I never afi mi bona hege amegede we pom gede wa they are already stressed o papa o moko ha eganya okra hunya domda nu gede ji meji be na bronya de now leke wa ko zole leti yame in all these challenges. Thank you very much. Akoba afwa na lamfu de afwa bibo kata that is 365 days akatanga. Christmas day ankekereka kwe. Ankekereka yenye Christmas. Ye nemia ko aflo consider magere for ye maha for ye akonkeka ha ika magloba mia kpona la fodem pitrua he hanye nkeke gbanto le ape ye yam le jin gbanto me mia nyonwa mawu womi to he alegbegbe dake le go aɖewo mu la me va kpɔ be mia nyɔnuwo mi va ko miaƒe tɔxenyenye ya va zu aglotutu. Sukufe gbɔna, ne sukufe he ge, next week sukuviwo yi suku, mia gbalẽ ƒle ge, ega meli. Avɔtɔ yɔm, Davia bla avɔ ya ne va ƒle nyi tsɔ eƒe dzia, medzi be ma ya si. Efo kɔdzo egbɔn la ega medzi be ma aga ƒle gbɔn yeye. Afɔkpatɔ hã yɔ ge edze be nakpɔ gbɔ be ye he femewo katã kaka ne he fe avɔ kɔ ega hã vɔ ne sukufe enye na ŋublanui nya mi le sukuxɔme ta ale yi ke ŋu nɔ dzi yimea magblɔ be menye de to. Sisavero enye awɔ ŋkunu be sukuvi aɖewo suku va gea agbalẽ yi ke woaŋlɔ ŋu ɖe mea kafla ekpɔ pe gbalẽa exercise book eɖe li woli hamahama eɖewo tɔ eɖe gbalẽɖoƒo paper nɔna me abe eme ebla ave aɖe koe ɖe wonɔna lĩ vɔa eɖewo ame aɖe ƒe ŋkɔe le dzi wokasli ʋuu hafi woŋlɔ ŋkɔ. Secondary school efia ɖeko va zu abe nu yi ene wobe free SHS nakpɔ be wovuvu eɖewoa eye woŋlɔ ɖe me wovuvui esusɔ sue aɖe ko. Wobe free SHS ta mia dzila ɖewoa womegatsɔ ɖeke le mo. Ɖevi aɖewo ava suku without book. Ne gbɔgbɔnu be madam is free SHS. So eɖewo kura gɔ hã ŋuɖuɖu yi ke woaɖu ɖe dɔme hã megaɖo ŋku dzi be megato ɖeke hã kpɔ. Ne meli se me ve ko ɖe me be ya ne mekpɔ be ɖobe ya miama ke me be no ʋu me na no ʋu ne vie mitsɔ megalo ɖewo yiwo ʋuwo ko heya avɔ mele mo madam ɖe asi le ŋu be elabe ne wònye be ne be kokokoko ya dɔ wa yeye ya gba
ya tavo he ya gba ya do afɔkpa kɔkɔ he ya egba kana nya be na kpɔ be ɖeviwo ƒe tsɔmea etsi egugu ge ye ko no va suku kɔ eɖewoa ye va tutuna nyɔnuviawo tutuna wodea nu yiwo ke medze be woage ɖe wo me ŋutsua yiwo ke nye ŋutsu tsitsa ɖewo yiwo ke wowo hã nye amegbegblẽwoa ye ko wonɔ asi dom ɖe wo gbɔ he yiwo le kpɔdomi hã wo hã wonɔ asi dom ɖe wo gbɔ ɖeviwo ŋutɔ va ƒo wo ɖokui ɖe emɔ dzi dzodada ya me yi ke mi yɔyɔ be scamming at that level oh nyaka gblɔ ne le tso wowoe nye champion we enka gblɔ ne le ɖevia dɔ wum agbalẽ mele si o edze be wòasrɔ̃ ŋu edze be ne gbɔna suku akafla edze be wòado suku fɔkpa abla belt enye be ɖevia ɖewo vana school without belt they come to school without belt SHS ne bia woagblɔ ge no be madam wofi nye belta my belt is missing belt lo how much is belt ta va be ɖeviwo katã wova ƒo wo ɖokui ɖe scamming alo fraud ya me ale gbegbe ye ewɔna ŋku be dzilawo me enu ya ƒe ŋugblẽƒe eɖewo dzila eɖewo wome ŋugblẽƒe kpɔm na nɔnɔme yawo Christmas ma ɖeke me be mi gaɖui o lo enyo be míaɖo ŋku míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe dzidzia lɔlɔ kple vɔsa ɣeyiɣi wònye eye ƒe va tu mi koa mina míanɔ agbe míado gbe ɖe míaxlɔ̃ nu mía viwo adzra ga ɖo elabe eyi zã do kɔ ŋkeke ge gake míama ɖewo míeŋɔna akpa ma be míkɔnɛ katã ɖuna ŋkeke ɖeka enana be mía viwo va gena ɖe enu yiwo ke medze be woage ɖe me oa wogena ɖe me sista Vero ne nye enu yiwo ke dzi yim le secondary school me ɖe eɖewoa ɖo awɔ ŋublanui nɔ ɖevia yiwo ke edzi le wo sia wo tete ge ɖe ŋu o agblɔ no be ɖe madam se nu ya ale and eɖewoa ne me se woa my heart breaks egba dzi nam egbana dzi nam ɖevia ɖe wodogo I think that was 2024 wodogo va yi enɔ visual art wɔm he was in my class so I teach that particular class sister ɖevia ƒe tome ti mava na suku hã eƒe agbenɔnɔ katã le glidza be hã enu yi ne kpɔ eʋu gã me leke ne woyɔmea tractor gãgãwo ƒe taya ɖe nenema yɔ gbe le alebe nya ne mekpɔ ɖeviwo nenema kɔ woawoe nye na nye velia ta amedzagba kaka hĩ ɖe ŋuti alebe wòna mese gɔme be ye fofo meli o ye dada be fia ye ɖo fia ye tsi 17-year-old boy ye dada be etsi ta ye ŋutɔ ye ne faint ye ŋutɔ ye ne kpɔ ye ɖokui gbɔ ta he has nothing to do ye ta ye nɔ scamming awɔm ɖo he opened up to me I was broken enye ŋu yi ke be evɔ ne ekpɔ ɖevia ɖe fine boy yi ke be ne ɖevi ma dzi la dada na bla li dzi ɖe ŋua anyo gake ewɔ nenema kɔa egbea va trɔ zu woƒe velia woƒe atsizɔti ta anyo be mía dadawo vevietɔ me mía dadawo yɔm be elabe míawoe nye aƒea dzikpɔlawo ta flatse ŋutsu hã kpɔ aƒe dzi nyɔ gake nyɔnue ha aƒe nyɔnue ha ƒome ta anyo be mía ada asi le míaƒe nanewo ŋuti alé fɔ ɖe mía viwo ŋu ke ne wònye be eɖu gã hã xoxo hafi ƒe ya ge ɖe me vɔ ne he tame bum hã ɖe woame gatsi dzi o edzɔ xoxo there is no need crying over spilled milk edzɔ xoxo ekɔ ɖe anyigba xo ke boŋ míakpɔ be aleke míawɔe wòanyo ne mi megava ge dze nenem ƒe doa me ake
akpe kakakakaka akpe. Ele veve be mia ale mia vio la be wanyi mia pe chome. Abele imegble na mi nu fo geto nu ovuvu egba ko mi va be mia fo nu mia po jijo. Akpa yi na yi fia kwa be fima toge because enya do li mejibe ma bia gaka ya do ya meti no bia mu gaka onye na nya va ohanyo nwenye menya va no ide zia me afi enya ga ya pa makwa egba mi blogger abele ina gblea nyonyo papaji ale mi mia violem fia ble ale mi jinabe le Christmas yiwa mi aje shan mi avio na je shan amona po be a o miawe gaka eya ka mo me popo mo yo kenya gbanleri kele develop bag ma ika me ke me pomo ya mi me fon lem den okay meji be mi ava apai last week me discuss concerning Christmas me discuss mi fonu to le ke nyonwo o da pressure there nchu oji beje be yo awe ya lo ike suku fi li for gede gomeme vase le nchu nyonyo ple devionto gomenye bezigeda devio bunabe alo o bunebe yo to amelo yo because maybe Christmas me provide alo me no involve alo me denu. I want us to look at that aspect because new year wa ejiyim ikewe be zigeda mi fa bunebe our women, our mothers loves us more than our fathers, but they are different people. Unchua, they are logic people, and they have the sense of like providing, like they are click over the maybe my friend we now I feel like so mostly we feel that they love us more. For our fathers they want to prove their love by providing for us. They provide okula. I feel better daga. They are going through so many things. Yeah. But mostly we mothers me maintain solve na that issue, maintain na devion na bede. This is what your father is going through. Allo nu ye jojom de ntuaje. That's together everyone be Nia to feel na they are neglected allo and me Lydia, this issue is really on my heart. Speak on it for me. I can really see it on your heart because enya a Google keke mi gata mi lema pa ba don kuje mi no de vima ye mata to si ma bufia ba o Christmas ya ji fufu nye yide domo gbo yo flower ya vinam danya as a child danya afokpa awu mushan gakanu ikama kpona ikama va chichi ma makpo ba awo ma va sena na goma ni goma ma va senye ba flow is a flow. Cho fufunya agara danya. Tama pa bang shine danya wona mia. Cho fufunya bo. A honey. Awo. Na miao. Na ma ba dejeshi. Mia nyonwa de wa. Excuse my language, we are a bit selfish. Dokito jiji ade le mia nyonwa de uma. Yike na ma gbaba dokito jiji afia ba devia ma gbo ni ba enye wo heya manya meyewu enyewe aba mi nglo baba mi nya foma mi nya madaka ye mi zozom le deka nyenyem. Men carry their children in their mind. Mothers carry their children in their heart
two different places. The heart is very emotional, but the brain is logical. Na unchwa lifia atama bugaba ahoya mamiela dohi silina akpada gba silina agbanenema ngbagbavio creeping things anwuyoka anyini na le honchi watianto fumagara homa anya ife tadu kaka nyonwa ma akpama kpoga globade oh silinolo but the man who put that there to take care of it kaka nyonwa atanya ba majrado na vinyo mana de viu na nyako na mara dogori ogloba da comfort fa viema da vero fa viema ali akako na te wona da man waves ya lo waves awo no keka wo haino ncho baba jem. Especially, I want to salute my husband. A wonderful husband he is. Bien, on y a pas nyongo mi apa nono me mata. Gado ine bi aji ha sister. Adona. Oh, baba ma wo ma play alo. Baba ma wo hey alo kaba. Tie. Hey ya. Enyo ka kama hiao. Enyo ga kama hiao. Let's do the needful first. Hey, can hear me wake back. Garo ya tanara jinya. Gaga la anu wa alo la mama ba kwa enya nya tepenye malo. We have needs and wants. Gaga mi anyongo la we are attracted to the wants. We don't focus on the needs. Hence, I want never the viewer, whenever the viewer wants way oho jita. They are attracted and attached to us instead of needs. Ikanya ba ofofo. Anya de kama jima magbona nyonwu kata enya ba. Ajima mi akpede mi asro wonchi na apa na like. No anya ba domahi alomela nyonwa shia wonchwa ta wo te mu wo ma atana de viana sagomabo. For ko Ghana ye problem mai. Hey anyaya, it's very amo ochuna dengbe lekenya manya gako gana de via gboribo fufo e manya unless you are not married. Unless you don't love your husband. Unless anyaya ka bi black blubber unchu planyong wazu de ka mahwedamo. Kaja majiba de kawawo aluma wo ya yire ko jiba no no pajia no no apamu makpamo masamo fo nyawo sister makpon ta popo mano barase machido. I've seen a lot. I've seen how women makpoleka nyonwo o wuzugang o bogang pla wo vio de wo strong chonchi. And at the end of it all, na unchuava didivu abale ne papa unchu mate favio unchu naturally they are egoistic. O da jojoma for nonoma wonya mayoko for susuoma. That no kula ajeba na to please the ego of the man. Ajeba unchua always nanyaba o awenyata enyalo. Gaka, that is they want to be told. Wenyata, aha. Nanya mama take permanent amount. The view home pounded the Kamola, but may for Christmas 1 hour. A lava for Pamany now, Tana double chopa gunanyangi, or Bashak Bagunano for a number manaka or nami how. Nyata dao. Na a yim nanama. Nyonto miya ko domdaji bona takoga akohwe alaba ai de via na wom na ma bu beka o vanya nya tefa de wa atroga jiu na nya tefa de kwa atroga jiu na ma magare mo a de vi mo to bi ho chi na vazuna am
tɔgbia ɖewo le society alo nutoa me wova nye na amega xoxo dago aɖewo ko womeva wɔna nu ɖe ame kasa o. Tagbɔsese ƒe nɔnɔme, ame mabumabu ƒe nɔnɔme, ɖeke ma tsɔ le me na ame ƒe gbɔgbɔ ye ma fa me mie le ɖe ɖeviawo me. To wɔna yawo ŋuti awu aɖe ŋka wònye. Evɔ ŋutsu he xɔ fetua mi le me. Light bill ye hem. Ke ne wo hã ƒle awu ɖe, nu ke wòwɔ. Mewɔ naneke o ɖe. Ɖeviwo ƒe sukufia ye xi. Ke ne wo hã ƒle afɔkpa ɖe, megble naneke o. Ta mi mega let's not incite the children against our husbands or against the men. Mi mega ana ɖeviwo ƒe dzi na tsitre ɖe ŋutsuawo ŋu be wome naneke wɔm na yewo. Staredia, nyɔnu ɖo kplɔ ge be yewo meyɔna ɖeviawo dana ɖa agblɔ na be o, miatɔa ewɔ leke, miatɔa menyo, miatɔa miaƒe school fees xem o, miatɔa mewɔ leke, yewo megblɔna nyamawo. Gake ɖe just be the fact that abele yine gble be awuawoa ye menya be etsona ye tɔgbɔ afi tona ye nɔdzi afi va ɖona ye gbɔ. Those things are really happening. Be nyɔnu ɖewoa menye be ɖoɖi o gake womenyi mi kli o ta mele susu me ne kura be yeagblɔ ne ɖevia be ɖe o awo eya kura etɔwoe kɔ ga na me kɔ va ƒli na mi. Eya eƒli exɔ ga eƒli ko ekɔ na ami dui. And always it's the mother that is giving that thing to the children. Sure. For ntsoya feel be oh yeah, he's doing his part. Oh yeah, you call gakododa oko gake onye be devia ome information the truth about what is happening. It's like that love is not built for our fathers. That akobe me no no me de mi atonwa eno na de abeya de mecho de kelemu. Surprisingly, surprisingly, and as a person, individually, nyakwefufunya lenyile, nchimatomya do. And yada kama lifia ke magblona mafi ovatro magbo. And yado kama da kama sekpo anyakuli mi nye velia vivio. Elabe me va sem gede goma. Eye lemene ma akpaba echa menya fifie nkuvuvu va we be nado vanya gboglomu echa afidio la krana yo agbo no be aleke ha esesena o ma wonio mase gomenene ma anyo be vlavo alo yado yila mie fofo nton ha no ko gane mia dada bo no flower de no howa ala be do ma hi ma nya e ka wa plo ala ba ma plo ni da ma yi na plo po na ma ba ma plo ni fe ma ga conview do ye ko na ga yo no plo mi ga ka ma yi na plo po da o ta ma nya he kai a George na de vio ta no na nyo wa plo nwa via atia hoi akona de via bo ma plo awu no hi efe ya ho afokpa ho awu ka de via hananya be ifofo ha atia wonka atia flawu na ye alo akplokra ayira siam akoya shama ave plino uchugada na modon kuji. I think when I was in JHS ena gbonya mako modon kuji. When I was in JHS no JHS mi bona 6 March zoge. Is it Christmas? No, Christmas say alaba nyamado heal po. Magako mayaba nkoge magako makona miato dona fokpa koko ojronam akana fufunye bi afla fokpa no kwa nya fufunye ifro na fokpa na mi ya yento onyeba adoya wo nya fokpa nya na haike asem tade afro na mione chaba kambu. This kick, you have a kick. I like how popular Afrino colors, black hair. How you can do
Vonya ha heel do majima ma do here after sandals I don't know about to clothes. Elle avait como do ojro. Wa sang na do vu kekekeke de nata. Nya majima ma do heel. I really wanted to wait. Ta ma big baba Christmas mela. Then you must do heel pa. I knew. Danyanya Madaika, she will not take you to the market for you to go and be choosing for. And I've had doji, put them on your toji. Ma ploga ya shamade. Nave ponana kare, abe hey you. The man you call Otogba. Ta yammer on angma, yato neighbor, no be Africa. Yetona fiakovino, never geocona no now. Akabo funya boka keva mianton keva. Vamia yide no to hay na po jojino. I was happy that day. I was excited. I jojina kaka babae mayire I couldn't even select because nama ko hay hamaderi nama ko hay hamaderi nama fofore hamaderi. I was really excited that day and the joy afokpa hay baba kwa those time afokpa ikedwa this menya like me yoge fiolo ekọ kwa menya pencil yelie mayo that four square toma goro ma like you ni a block menya block am be block hile ma block hile la four square block here okoko open ngogbala open alebe kalaji menya nyavio nyama do hill po e ma daji ba magbe agbe ma ichecha so liala I will never forget that day. Never do for pala. Bejaya ori. Anye maji. Kaka. Akwa block e kwa block ta. Mate janyo va akoko. Unyanya hajro ta fufunya plomi ba fe. Enya po ta ntwa de wa nya fufu mi de kuku. Once in a while take us out. Do the view out the way. Na the view to na wo choice. No select ni ka na ina kode wo jajrado de ga unchi ne na blow once in a while na ngukakere kare kwa plus super de viol lon magashi le ofufu unchi me wo fodo a o la leka savero ali amala na na ko male ma o la mama bojo okay o mo kunangu o manyaleke wa afofo o manyaleke wa grogo o ado vivide o mi de kuku mi gbojo mo na mi vie mi asa go baba yi ya ojimi a efa no makura fo nu ona wa o le fufu na fifia mi gbojo mo ya klo review ni ko una mi ntuvio o tanado data o awu nyonvio mo lele na do fofo nchi gaka majebo ano nene ma bevio kata nyatoi mina mya lo kata once in a while so that the love for fathers will grow. It's a high time fathers also enjoy that love from their children. And man whenever Christmas the deko alone New Year ko aje bo nyamya fona na de vioma nenema wanyaba yo fufu enye ya atu vivide yo alon yo no hanlolo ma aklodo akpe ta abele stali dia blom kwameko hanagemi pie na menya glo avokwa hanagemi pie afimia no papa abele stali dia gbene kwanya tepe ela bezigeda nedo Mother's Day enya zamiduna no do Father's Day ko awabede ncho na be abe yo ado yo ma exist mo gakede enya kwenye bede you are providing nyatepe providing gakede me de viome pomo the provision and come no gake dova maybe no men kudo geji besaga no bobole de viome o eya hamia towe pleto tade o ha dova menye be na no providing ko
kplɔ mi do wo ŋutɔ kplɔ na va ƒle na wo ŋutɔ gblɔ na be o o me dze ma wɔ ya na mi lo oke ne me kpɔ nu vi ɖe kɔ me kɔ ge ne mianɔ ne wòakpɔ gbɔ na mi ke ɖeviwo nyɔnyɔm be aha okay this is how it goes because nenye be ɖeviawo wome nyanyam fia o be that is how it goes etɔ gbɔ wotsona yina na yewo nɔ afi ɖo na yewo gbɔ wa psychologically kra it will be affecting them even woƒe tsitsi me it will affect them because they are having some kind of mentality about the fathers and especially ŋutsuviawo menye be de o yewo tɔa ekɔna nu is responsible menye be ye tɔa provide na through yeƒe mother ta eya hã tsia mekpɔ be ye tɔ wɔ ne ta mekpɔ ye mewɔ go yi ke etɔ wɔ ne afi ke ɖoko menya o eko va nɔ dzidzi emia be fathers day la va nɔ abe de enu awa o ŋutsu fathers day wonɔ gatingo ƒom hã mi menyɔna hã gake they are togbɔ be wole wome dzedzem o gake they are doing really great and the beta ŋutsuwo kuna wobe ŋutsuwo kuna kabawo nyɔnu elabe they take a lot they are not emotional beings ta womete ƒone womete gblɔ ne o lɔlɔ yi ke le wo si ne wo viwoa when they go out there and they are unable to provide they are unable like etena ɖe wo dzi ta wole xɔme wova te ge ɖe xɔme fi be wo ɖe medzi be yeate ɖe yewo nu ɖe wo gbɔ va te ge ɖe xɔme gake nu yi ke wɔma ale wodzi be yeawɔ ne ye viwo afia ete ɖe dzi gake mi menya o mi menya mi kpe bo mianɔ koe nɔna mia ŋu gake mele nenema o mianɔ lɔ mi pa afi ɖeka hafi na jiha there is one thing I've realized onye mi nyanyɔ nyɔ ƒe nyagblɔ kwa no bro ekpɔ mia enɔwo yi ke mi ŋutsuviwo nyi be woawo va nye esrɔ̃ kple etɔwoa there are nuɖewo yiwo ke me kpɔkpɔ yi ke nyɔnua wokple viwo katã ate aɖaŋu ne ɖevia ɖo ƒe aɖe koa ne dze ŋu awɔwɔ vivivi nyemate anɔ fi agblɔ dadatɔe be mele perfect o alo 100% no we are all trying enye nane yi ke wonye be nenema wohe mie ta dzɔdzɔme ali nenema be nyɔnuvie ɖaŋu gake adze be miatro nye kplo ko vivia ŋutsuvia nyɔvi me hele wo dome aɖe sista meke agba klɔ ge nye nye manɔ klɔ gbe sia gba awo manɔ ɖeɖi ŋutsi wo te ge ɖe ye ne wo nenema ne be ŋutsua mewɔ mo ne ɖeviwo hem nenema awo gbɔna zuga be ŋutsua nenema ke no vi kpɔm aɖe ƒe vi koa ke wobe nyane me wo be mia hã mi wehe my husband is a darling they are all say that ebe ne we ŋutsuvi ne we ne menyua ne ɖo stage aɖe koa mewɔ go elabe nenema le ŋutsuvi ne we tso ɖevia me ne mle kɔ etsi kakpli gake ne mewɔ mo mi kɔ ɖo fia baro gbɔdɔme ve na kaka ne ŋua me bɔra be nka maɖeke subɔ golo maɖeke menye vedu mesubɔsubɔ wo megasubɔ mia viwo abe legbawo nye ene mina ŋutsuviwo hã naɖa ŋutsuviwo naklɔ gba mi meno ne mi medɔ ne ɖeviwo sugbɔ mi medɔ noa enya wɔna wo eya fia kɔsiria ma magba kɔklɔ kple xɔmekpɔkplɔ tame ya ka gba klɔ ma ewu ge gba etsɔ ame revelia yi dzi ehã klɔ gba ke me ma va xɔmekplɔ togbɔ be mewɔ ge no le sususu mewɔ ge wòade teƒe na wo ya o gakia esrɔ̃ mi wo le esrɔ̃ mo le Bele kuku esɔvie miadzo ta me ku me dzi be haya ƒe nya me gblɔ kwa me dzi be nanam ɖeka fi yo yeƒe ha album ƒe ŋkɔ alo is EP is an EP afia be ha mandre nye EP afia be mandre le dzi ŋkɔ nye Emmanuel all social media platform handles digital stores Audio Mark YouTube Music, iTunes, Boomplay, Lydia Selassie. Ne nyango Lydia Selassie ko va ge ha mandre la fuma.
na akpọbọ wo dum tokai ajoji no na do to kata o kata wonya ahayo ka gbogbo kokwe ededego ye afonsa edamagbene ke epe ye ameke mi garofia hai ke majiwa mako adare gbo wenya wo amegbeto haponya gbogbogbomba wo amegbeto nya eyale wo amegbeto wo amegbeto wo amesile cha cham lehihame wo amegbeto wo amegbeto wo amesile cha cham lehihame Yesu le yowo benava yegbo Yesu le yowo beya honawo Yesu le yowo beya tutu adachi nawo Yesu le yowo beya tutu adachi nawo denenglo bema eya de Daniel denenglo bema eya de Israel viwa agba pepe ma chikwele wuwo Yesu le yowo beya tutu adachi nawo da epe ya Yesu amade yo beya tutu adachi na ya fa kona le go katama Maoneira Lydia Selassie even Facebook I think it's Lydia Liz Gaka hawana nyango Lydia Selassie elle Facebook ha elle TikTok elle WhatsApp let's use it to glorify the name of God Eha me vivi wa evivi nto alegbegbe ta na jipe mi pe sister pe haya na yi nkokwa jagbagba na koi jagbagba na like jagbagba ohana share plus be mi pe eve mi anto mi pe ha mi anto mi pe nuwa na yide nko Sister Selassie akpekaka ehanyu adema ne papa gomejeje benu si anu a awe nami ta meku mi aho wonya susua ne nupola akpe Sister Vero beda akpe na Evanyigba management team akata and also you for hosting me this evening. Thank you all. Anu polo kata apenami ake alebe majibe ma agde enya de ka de mi agboba na wanye be mi kata mi afofu awo de ka mau fonse ayi imi le fama mau na yira mi kata ke consider ibona fidagbe ganyi tutututu mi gale afia na po ebe nyigba TV elabenu gedewe le si wako nami ke medo fien boko ne miakata mauna ira milo bye bye ta strong amanu nyewure amano magba foto gbana molo Daniel fomakpo Yakuba hanana maono nogalo Alele Daniel fomakpo Yakuga nana maono noge Evi amalesho nukata so amalaye amano magba foto gbana mala Daniel fomakpo Yakuba hanana maono